Flour? Sugar? And oil. And oil. 343. godine pre nove ere ovdje je bio Aleksandar Makedonski sa vojskom. Iskoristio je dolinu reke Pandž na putu do Indije. Pamir je tada bio okovan ledom, pa je Aleksandar morao da odustane od ovog pravca i vratio se. Veliki deo manje sposobnih vojnika ostao je da živi u dolinama Pamira. Otuda se u ovom kraju Azije, u Afganistanu, Tadžikistanu i Pakistanu mogu i danas zateći ljudi plave kose i svetlih očiju. Smatra se da su to direktni potomci Makedonaca, vojnika Aleksandra Velikog. Zato i odlazim na pijacu. Tu su i najveće šanse da sretnem nekoga ko bi mogao da odgovara fizionomiji Balkanaca. I want to just to say he looks very different from the others. Just tell him. Lazar, thank you. Kako on zna da je on iz Makedonije? How he knows? Preparam pamet što se kod Makedonije, nema se da zve. Stora fama što za kada te store Makedonija ritava, maš mrdom kate, then she's machine. She says from the story when Alexander Macedonian was here, and his army mixed with people. They go to America, people go to America, the army, and that's why generation comes. And he knows this story from his father, from his grandfather, I suppose? Sve znam istorija sa pamet da Tarih. A to možda sam apletke ne imali. Ja sam sestri told him. Thank you very much. Sam logo bi se Macedonia.